gampang dong ada jadi. Lahat yo. Bang, government masih ini tuh mati. Government support tuh mati mana bang? IRBN sih tuh. Direct me take that mati. IRBN jangan mesti boleh. Lah tu masih protect bom mati. Kami klaim masih itu mesti. So policy bang ada highlight. Lah hayan tan Nagaland pen kebang tumsi la long lenai prilo di. Oh la ni pon ni bolo IRBN bang la dak nang ship bang lagi. Nak top protect do na masih klaim. Apa yang orang so many no dan bang elok IRBN na klaim. Nagaland government dan already support them. Case do bom lang lang na claim long journey activities ke. Supreme Court long case do bom lang. Lason ini melo, lapun ada ho. Lason, lana kini nak melo, directly lason nang nak mati. Nah hang doon mo yun. Nupak nang ham lu. Kopi pa? Pini Karbi. Pini lah Nagaland lapian ke Karbi ang long. District aduya hoya put kahumri put hanang litum hinban. Keteni pacing hinta. Karbi Student Association, Karbi Farmer Association, lapian Karbi ang long Women Justice Forum. Pini litum Karbi ang long lapian Nagaland hoy long nang kahumri nang koklam kilalo. Ilitum ahoy lam plotang te West Karbi ang long non East Karbi ang long non aningkan wang tame ilitum kahuri sai
aningkan wang tami Karbi Anglong le ke kon lasi ini tum Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer pugachi pudam nili tum langdam edlo thekdam long bom lo lasu 10,434 square kilometer ke non ningkan pho ningkan trok lo ke 10,000 kali 5,000 ke doji ma kabe ma kopi pos ni le bang solam kering jidang ko ma ke lalo non ngitum dak Nagaland border long sini tum arjap ikprong lo isi Anglong long laso Anglong pen next ke litum Nagaland state lo lasi kedam tang antame Karbi Student Association lapen KFA punon Women Justice Forum punon lapen Karbi Anglong lo kido ana song tum ahoy bang cirai kom nang ji pu alingkan wang aningkan cesong lo as non het jong tame cesong lo je Nagaland ahoy na bak asap so kasik sak do chet labang so ahoy tong se kot pe tum mesen ang theke paklang ponji phan isimai siawar sai deng punang ji pu tum batai Karbi Anglong Termas Council phan itum memorandum tapilo hala so memorandum ki piateng si Karbi Anglong Termas Council ta response ke dolo asi a response ki do teng si Nagaland border narbangke Commando Training Center si Kimpo puselang litum lam chak pilo misen lo Commando Training Center si Kimpo platang te Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy extreme border long silbang so Commando Training Center Kimji palam do si extreme border platang te itum border kachera komji phan ke jong si la Commando Training Center le kim lo platang te misen po pusiga nutin ta mema thalo Karbi Anglong sor bon tame nitum birta long bom lo hala so birta ke long teng ben pinidak nitum ahoya duilo lang kamuri bang prek dak lo non la bangso Commando Training Center ki kimji ke Karbi Anglong ahoy pen 1 kilometer na distance lo sing kim long lo lasi Karbi Anglong ahoy pen 1 kilometer la distance si Commando Training Center ki kim phan anujok non hut bom lo non JCB hai pasur bom lo lasi jong si la 1 kilometer ar lo an si itum Karbi Anglong ahoy kirai kom jia phan Commando Training Center ki kim pelotang te hala remaining la 1 kilometer ke itum pilo Nagaland phan chipide tuma hala bangso charge mi melam atila bangso Commando Training Center non ki kim ke chain ke nam Disapur bisik di masarong do Disapur pen hateng nang biopian si la bangso 204 bikhas along le allotment PLO Karbi Anglong Termas Council phan lasi sa bangso 204 bikhas along le Commando Training Center phan allotment ki people ke churu par pilo bonde me alang le tum la bangso Commando Training Center ki kin ke exim border si kim nai ke kopia posna 1 kilometer alang tum irikang bublo la bangso 1 kilometer dak more than 200 mate 100 hectare doji la bangso 100 hectare ke pus pahin kang tan poma ma 100 ma 200 hectare along le ke tum Nagaland along le pusi tum ki hok poma charge mi alam lasi Commando Training Center jong si state government central government pen Karbi Anglong mati Assam ahoy kirai komji phasi kim pelatang te extreme border si kim danai mati hala langro ya dung basic ching nai ho itum ka dak natural boundary ya dolo mati lasi laso natural boundary non tai nitum ningkan photro ka phang lang lo hala bangso natural boundary arai itum Karbi Anglong pillar do lang bond menong theng lap lo ti bonds ta menon ka langro su do lang isi stream langro su do lang hala so langro so rai pele nang kim pelatang te itum Karbi Anglong ahoy bangke itum pang thek pon pam mepu pusi itum mathalo ahok lo itum Karbi Anglong ahoy ke non dakta kalilang itum ke laso prang ke kher mohol konanil molom si itum Karbi Anglong ahoy buci pulo bon to menong pejo labangso Karbi Anglong ahoy kacherai komje phan central government ponon state government ponon ajara project tami nang ding tami hala so project ke ding ateng pen akam ke claim bang chiton te delu lasi non labangso Commando Training Center ki kimta nale tumla ke api som hoy pen dabe ka homri tisi ke theklo to pinin dak la border rai komji po men pen ba dak Commando outpost ki malam along ani tum na homri lo sitame training Commando Training Center dak nang kimpo athe border rai komji amen pen sitame non pini tum theklo mang ke Nagaland junda border pen laso training center adak kilometer si along len otekang bu pen si halapu methang Karbi Anglong along le long si ako kim thu rong laso lam tha tum dak theklong si ning duk lo angke la so lo ni tum nang lo luchok api ba kilometer isi arlo jundulak ki iri kang Nagaland phan ke hoda kang sonak thak lo so dim wang lo la so midim thek lo man ke hem hai ki kim don la ben ke thir thip thengpi thengprang mo kha e te kang lo ador so da thengpi thengprang e kang si thel hai thek long lo pulu dang te bang phan hoda ko son thak thak ni tum thek long lo la si pi indirect pi nang naga son do la si la so kilometer siang bom ben la pu ke se present kani ye thana thak si 200 hectares bakalong li iri tekang bublo tangte border no kera komlo ma mande long li tong ke jor ma pusini tuma isi ining duk te do thokolo by question do thokolo klasi Assam government la pen ke Nagaland government atuang bong la so border alama photak
mana cecol fam kaji phansi ni tum dak pini bang dak song thom do ke bang lasi la sola ni tum tuning rilo la pen ke la so dim tolera ma hang sari tum siema alang le phan tame pressure ki peje phansi ni tum ahin ta tuning rilo kontraktor man sini man la anong ke tinin nalang same patumi bang lo bisi theklong lo la pen da kha hili ki hora pang cheng lo la pen ke junela la so a pilar ke somji kilometer si ote kang bo phisi la tum bang ke pilar som ro la so lam bang si ni tum pini dak nang lang lo pini la du ya hoi long na te commandant training center ke kim ji ku pen penanga na long le ke o te kang som si thek long na tu me hin pen ko pc nang ka homri hu ke thek long na pen ke sop thak nang tu hin pen pc ku ji dak Nagaland pen Karbiang long a hoi long dak commando training center ke kim ji pu adema long